stvarno ti kažem, ne mogu više ovako dalje živjeti. Moram poduzeti nešto. Izgubila sam sebe, imam napadaje, ne mogu više ovako živjeti. Dosta mi je, vrijeme je za promjene, ne mogu. Naša obitelj ima 5-6 parka. Živjela sam u Njemačkoj, u Nürnbergu, 2 razreda, prvi i drugi. Škola je dosta lagana i to je to. Evo, mi smo došli u park i sad se kupamo. Snimat ćemo kad Da, ovo sam ja. Od uvijek sam bila neobična, ne mogu reći da sam bila normalna jer stvarno nisam. Miloš, kameraman, Gloria, ajde bok, Gloria. Nemam puno snimaka od sebe kao malu, zato što sam uvijek bila ja ta koja je išla snimati. I onda je nekako 2016. došao trenutak kad sam počela raditi smiješne klipove na Fejsu. Ajmo baciti oko na to. I onda je to rekao. Da, to sam bila ja, od uvijek izvan okvira. Ajmo sad 2017. A vi ćete upravo upoznati Supergirl s potencijalom da postane hrvatska Superwoman. Dobrodošli na naš jedan video Gloria Berger. Gloria! Cilj mi je bio napraviti savršen sadržaj, savršen hype i napravila sam to u 2018. Postoje stvari o kojem mi youtuberi baš ne pričamo javno, zato što mi moramo pokazati kako je život super. 2019. godina u kojoj sam imala najviše padova, loših društva, lekcija, povreda, a što je najgore, ništa nisam dijelila s obitelji. Zašto? Kako? Da, mislila sam da će 2019. biti moja godina, ali... Sve je postalo fake, ponašanje pred kamerama nije bilo ono što je nekad bilo. To je ono kad ti hobi pređe u posao, ali počne djelovat nekako negativno. Nisam se više osjećala ugodno sama sa sobom. To se nije desilo. Nažalost, počelo mi je biti previše svega. Neke ljude koji su mi jako puno značili sam izgubila, neke sam uspjela zadržati, a neki su bili tu kada nitko nije. I 2019. me naučila da ne treba gubiti sebe zbog drugih ljudi, a sad idemo jako u 2020. I porazili moji, dobrodošli na još jedan video Gloria Berger, pa di si buraz moj, što maj?